ama sapenin ISTV subscriber ho abanta le pathin thu ngai khom dinga hung to khom ho zo si e hu ingpu ipakai Jesu Christa min na bon savin chibe ka hin bolin he 2018 Christmas season ahong nai ta in chule 2019 New Year jong liam ding kun cha hi tawin hi chun Christmas message to kil hon ding in pathin thu ka phung do numin tuni phun do dinga ka dei than chui pi hami tia hai le Jesu nu Mary chung sanga ta san di lo tam ta mo hi ka phung do numin English a saying chun meet about Mary the mother of Jesus ti chong hi dinga hi e ISTV platform ka hin lu ma sat pen chun ka ve na hi le background nga hin Mary lim imu su kai do kata sanin Jesu Christa lim naw sen choya hi tabang Mary lim ho hi igam sung wa tu la hin Christian church tam ta mu thai rom ta in kalung thim na satan atong kha in he chun ipizia hi tabang milim ho hin ipi ti le igam sungo Christian gam sung ai lo ai le adi sara tu lai KUKI te chen la jong hi a hin pha thai tam toy na satan kalunga ngai tu na ka nei jin he he chun hi chi message si seilo kho kasal he jingin ya chu pathin thu ngai zo si in lunglut ta le lungkyong panga iningai dewa ka hin tim no ma hi e ai chu Bible thu ki ti hi Christian te zui ding in Bible ipi ham ei hilu ti pai het chin ngai he thil khat chu ake bola hele a reason ngai su ke in ya chu ipg a ko naung ki pan do ham hi cho hi ipi ti le shrines of Mary kiti Mary statue kiti ho hi idira na tu lai Christian gam so hin ka gama chule igam sung wa hi tabang hi chi hitam hoi lai ki hil na pa na hong pang da chule Christian khat chun chi a bol te te ngai ham ti hi tu nya e ka ga phon do nom chu hin a je chu i phami ta hi le ta san di lo tam ta hi ki hil na la ahong lot phan hin tu lai Bible het thu lo wa hi le i cho tabang hi ilunga igel phan a jong pang lo mei the hi ain la tu nya hi chi serious ta an hi thei ding a hi in he sam pathin thu ni pi sem ti ni vet dio hi e ipija chu tabang hi hongum do kham itia hi le masang lain e church history ong chi to hon in Christian ladinga het thei pen chu Roman Catholic Church hi an hi jing in he dark ages masang lai pe 1st century zo apat 3rd century zo apat 4th century 5th century ong chi pein he chun Christian gam song lo hing pein he chun Christian la da majority the mother church tiang ke chu Roman Catholic Church ni jing in he he's like amola hin bob kitil hoi tam ta hin e Mary dop sangjing na ding Mary hi pathin nu goddess tia mi tam tan lungthim ngei tu theina ding ti in full dogmas about Mary kiti hi ain phung do win ani sim do win hi chun hi chi ki hil na hi Christian tam ta la hong chalin hi chu khu hai phalo bia tu lai Christian tam ta ni so tamang hi ini chi pi naw tam ta ki mu hi hi chu Christmas season to ong hi to glonin Jesu pin na chungchang thu sim hole ai loi le ong pin na anu Mary chungchang ho tu lai vanui le sit pum pin Mary angai sangjing na chungchang tho hi phun do lo kho the jing a hi tia hi tu nya hi ikin I chom chain kil do ka dai la na hi pop holoi hin itabanga Christian gam sunga ki hil hi chi kil na in sim do om tia hi le hin the four dogmas about Mary kiti in sim do chi phem tia hi le the mother of God kiti Mary is the mother of God tia ni sei do hi AD 431 ti vel lai pan a chon sim do ta ni hi tabang kil na hi ani na chu perpetual virginity kiti Mary hi kitchen ngei na monga kitimat na nei khalo nunga thing hi jing a thi chan ya nunga thing hi jing ai lo wai le amo gel dan chu athia jong ta san nai lo he Mary hi he chu perpetual virginity kiti pa hi ta san na ho ki hil na dinga an sim do chani in aban ta le immaculate conception kiti Mary kiti hin chon sit na nei poi Mary kiti hi chon sit na nei khalo hi chon sit na nei lo mi a hi ama hi pathin tabang a gel a hi ta je chun chon sit nei lo hi ti changya lunggel ngai tu na cho tabang in sim do in ali na chui pem ta le assumptions of Mary kiti Mary tua ho ya om hitam ipiti ham om no ho chan ge
Catholic Church khil na dung ya chu tam ta am hi ya chu ta bang khil nai tam ta ang lu na ya chu Mary chan chin hi tu lai Christian tam ta in ki Christian hi hai le Mary lim ho Jesus Christa lim ho hi ta bang idolatry lim ki ho hi koi te ding khat al hadanin mim tan tan ki ngai tu tan Jesus chi thu hi aninga hi tivin hi chu hi sei zo wa ko na ISTV platform jang hi chi inung wa mili pen hi I chan ya transform chi thiam ti jong hi impact nei thading in ani nei gu hi tivin hi Mary chanchin hi Christian la ngai sang hi to kelhon in ama hi superhuman being ai lo wai le super mom kiti na hi chota bangai gin chat na hong mei ta na hi mihim mei dinga hi sap na hi lunggel om tapon Mary hi extraordinary beings ai lo divine beings ti da wang ngai tu na mo hi mi tam tan a hin gel pa na hi ya chu chota bang hi I ta banga Christian ta sanai an ka am ti hi tu nya Bible ai ni zil do di wai Mary chung sa misunderstood misconception kiti elo let myths about Mary hi chung chang ho hi pha te ke cha zil chin ding in apha in ai chu Mary kiti hi mihim a hi na momong nang le ke to mihim a hi na momong I het china I chan ya Jesus Christa hin kho kha na responsibility na ya aban ta le hi cho ta bang na tong do thei dinga pathil la gau thingin ain ki thu pi thei hi cho chang ye hi I khul do zo ti ngai le mi na zala chu Mary no hi ta bang chu anei thali in jong ki nei thei hi ti ta bang kinep na lin ta ki nei ai la hi ta bang chu hi ta pon Mary hi mi him da na ngai gel da na am ta lo zen tu la hi pathin no khat da na ko yam ta je hin ama thil bol do zo si hi mi nu tam ta nu mei tam tan bol thei chi hi poi tin nung leo na discourage tam ta om ta na hi Jesus tu nya hi chi Mary chung chang hi Bible in ta bang a sai ham mi him bai pathin ham Mary ho thei ham Mary ko ma tau thei ham Mary khulum theyam jo scripture proof in bet ka dai no mai Mary min than wal ta je hin tu lai wanui lai se pompia jong hin nu mai min hi atam zo he Mary ki sim ta na hi USA census 2011 dungzu ya chu a viewer ho dungzu ya da akivat na hi le nu mai min tam ta hi amin list atam pen chu Mary hi akiti na hi hi da chu nu mai chapang naw thong tam ta hin ama hi ngai sang na ne ya Mary da min ki sam ki sim tam ta me a ye chu pathin ta banga gel na ane he ma hi superhuman being ai lo extraordinary human being ai lo divine human being ti da bang kha ngai gel na om ta je chu hi chule ipiti hom do ha Mary amin hi het diu chu ipija Mary ki ti lo kha ham amining ipi ham Bible in ta banga se na Mary ki ti hi Mary ki ti hi Greek te hoin Jews numai Miriam tia ako naw mi nei ya chu Miriam le Mary kiti hi ki banga he achum so ma hi po na hi Miriam kiti nu hi Old Testament langa chi vet na hi le Moses le Aaron unu chon hi na hi Moses le Aaron chu ita banga u cha ni honam ita bang mi no nam khat hi dan thupi lin pen pi pa chon hi in aban ting le khat hi thiam pu chung nung pen chon hi chi ni unu chon hi ni Miriam kiti nu hi ipizia Miriam ani kiti ham Miriam kiti hi English translation nung ja chon ki vat na hi le rebellious stubborn ai lo wai le bitter kiti hi amin hi angai be se point ibia chi ta banga ki ko kha ni ham aje chu Israel cha te ho hi foreign gam nuya foreign khut nuya suan lai ta wa min ki sim ani kha hi ne chu le Mary yong chu ipija Mary ni ham Jesus Christa nu ong chu akivat na hi le Rom te thanai na nuya Rom te khut nuya Israel cha te nom lai ya chu Mary le Miriam kitinu hi hinghu sidan lampi ki bangni kha ma te ning kho a hi te kan bangin Miriam phat lain zong now sen than ding phat leng ho konin thupi enomen abani New Testament azong Jesus Christa pin konin herleng her now sen zong than ding na pin hidas amma te ning khui vet na hi le anato ale athil bol a hin khu chi dan honi ki bang he hui ani hen he amin hon zong hong ki bang na hi man na Mary le Miriam hong ki ti kha hi Mary hi het sa bangwin tu lai Christian la ai ingai sang ki hilovin Catholic Church ten angai sang ki hilovin Orthodox Christian ho angai sang ki hilovin Mary kiti hi non Christian kiti Islamic religion jing azong hin ngai sang na sta mi nei as Muslim ho
Quran le khabu chu ivat na hele Quran achun akisai na achun numei min tam ta ke phain Quran le khabu ahin ai la koi macha min tan ke pa po in amin ta a numei khat bo se amin ta ke pha chu ko hem ta le hin Mary hi na hi chi Mary hi mi chon phapen Islamic religion azong numei chon phapen tia ki hi ahin la tu lai Christian on ita asano Mary hi superhuman being divine being si dama ita asan tamong hi Muslim hon bang ata asan momong lo hi chu kidang ta khan hi kin hi chule Mary thu simi phate ke chai sim jinga hele lunglut ta ki mu na hi Bible ahin aje chu Jesus Christa pin dol hi Matthew le khabu le Matthew gospel le Luke gospel dung ja in simti ngai le aki hi na niao chao men Matthew ki ti pain Jesus Christa pin dor khangwe hin sut na hin David khangwe a ko na hin panin Jesus Christa apa Joseph khangwe chana hin sut lai ai le Luke chuni piti hin sut kiram Jesus pin dol tu sim hi Jesus pin dol tu sim Luke hin hin sut na hin David khangwe apat ma hin sut thau hi aje chu Jesus nu le pa Joseph le Mary hi David khangwe a ko na hung kun thau thau hi ai la achum zamin a khangwe hin pan ipiti hin panam tai le Jesus Christa khangwi chu look in ain sut nan chun Joseph jinu Mary pa a ke patna chu ain pani jesu English pa the father in law pa na khangwi hin sut pana ain le sut la ke ni ya chu Luke gospel dung ji Jesus Christ genealogy le Matthew gospel dung ji Jesus Christ genealogy hi aki hi na tam ta nu mai the a chu Matthew dung ji Jesus Christa pa jong chum di wa amta hi dung ju ya chu Luke dung ju ya jong Jesus Christa pa chu ma ki se hi ta ma chu me ai chu phem tal akhangwi hi khat chun anu mei langa su khat chun pasal langa su kha je na ibia chu ka se ham Jesus Christa hong pin hi pathin le mi him ki go ma hong ping ti nai Jesus Christa hi 100% mi ma hi in aban ta le 100% mi ni ki nei ai chu Jesus Christa chu hagau thinga ko na ki zil he ti Bible isi technical ya sai ding chun Jesus Christa pa chu pa pathin hong hi hagau thing pathin che chu hagau thinga ko na hong ki zil he ai le hagau thinga hong ki zil chu pathin na to na hong in ai le ipizia Mary langa chu akhang wing su ha kinam Mary langa chu Jesus Christa hong pino kinam adele Mary chu mihim a hin lang pain bat sa kini ya so pataki cha site ni tu ai le ipia Jesus Christa 100% pathinia 100% mihim hina nei kinam khachul hagau thia ko na hong gai in hagau thinga ko na gaina chu ta asme la hong pin do thia chu Marian man chai hizun pi bat sa ham Jesus Christa hi 100% mihim a hi na momong ain bat sa kin he Ezlai patake chan Bible chang ha ga sim lewan luk mung khat chang som ni lugup 19 sei chuin hagup na in pathina ko ning Gabriel vantil chu Galilee gama khupi khat Nazareth atiwa chun nunga thingta khat hinga ki solin nunga nu chu David son amin Joseph kitipa ji hol ahin nunga nu min chu Miriam ahi akiti Israel chate Egypt gama akupem masangu wa chu ipija Egypt gama akupem wa mitai lehin Old Testament na Joseph ani ki seipa mi phapa gulang mi pha pathin mi Joseph jala chu Egypt gama ni khopem khawi ale Israel chaten ipija Egypt gama hinda ha kinom Egypt gama hinda ha na je ujong chu Miriam je ani kini e chu Miriam in Mose hin ku chu phate ke cha aniven bit na now sent hol ani jaw sa lo lagau thing ki thu pi aniven bit nei ya chu Israel chate chu Miriam in Mose ni huidam ja Egypt gom ni dal ha thei kini his the banga chu New Testament lang zai ki nai le Joseph le Mary mama kin in hi chu Miriam mama ong kin in hi chu Miriam za lang chu tua vanui hu hing pu hung ping thei kin na hi the bang chu ya chu Jesus Christa Mary kiti hi pathin hi na khat cha anei po in Mary kiti hi 100% human being a hi in abantale 0% pathin hi na nei nang la kai to ma mi him mai a hi ti pa chun lai ki chi ta hung ki lang ai Mary hi tu na ka do nom chi phem tale Mary hi pathin ta banga gel thei mo mong ham Mary hi ho thei ding mo mong ham ai lo la Mary hi pathin hi mong ham tio hi tu nya inivet diwa dei han so hi in aje chu Mary ki ti hi ai ho banga mi mei a hi na pa hi het do ba
na abulang ka say bangin ichan geya Jesu Krista hin kho kha na dinga hin khu anaya abang tale pathin ichan geya mai ki thu pi ham hi so to bang in he thim the a hele nang le kya na kinep na lo pi ta chu the hi so mai mi tam ta gel da chu perfect human being ai lo le super human being ai lo le hi ta chu divine beings ti tamang khat ai ngai tu na tam ta jong le tu nai Mary ki ti Bible in ahil na pa hoi inivet diwa ka dailan si phata ke chan ve ti win hi ta banga Mary gel lut na le Mary sa lut na Christian la hin lampi hin sim phat hin Mary aza na ko na min anei na tu la hin adi in the four dogmas about Mary dung zuya chi vat nai le Mary hi the mother of God ngiti ya chu ahat na pena chu Mary the mother of God ya ki Mary kiti hi Jesu Krista pathin a hi nalam panga hi anu zo ham ai lo Jesu Krista mim a hi nalam pang pa zo a hi anu zo hi dem hi chi het thim ngai jen he Mary kiti hi Bible chani pi sayam pathin hi everlasting God ati Bible ai ta ki hello ai ta jing pathin he ti Bible hin ai le Mary chu ai ta ki hello pathin khat hi jing ni a chu anu hi theimong ni nam ai ta ki hello pathin khat nu hi ni a chu Mary ong chu ai ta ki hello nu an hi jing ngai abul ti la pana chule Bible pathini piti sai kinam thil zo si simpa creators ati he Bible pathini ai le creator khat nu hi na dinga chu Mary ong chu creator ani hi gai ai la ama chu thil sim hi chun thil sim ki ti chun thil simpa asu do sa thei lo di hia chu Mary hi the mother of God tia ki hil na pe ni phata ke chai va nai le pathin God has the beginning ti ta banga ahil do ai hia chu Christian theology a chi chu ai thei po in ai chu Bible in pi se ham pathin ki ti hi origin lo ti pathin ki ti hi time and space dung ju measure board hei po ti ya chu Mary ki ti hi Jesu pi na nu ong hi mo ma a pathin hi na lam panga Mary Jesu no ni kha ai le God has the beginning ti the chu Bible to ong ki kalin he ya chu Bible thui la he po chi ya chu Mary ki ti hi Mary the mother of God ki ti pen hi blasphemy against God hungi the ya chu Bible thil to akikal na chi chung hi he ya chu Mary hi pathin ai na lam panga Jesu Krista pathin ai na lam pa anu zo hilovin mim ai na lam pang pa zo a ahong pin do theina pathin man cha khat zo chu hi na he azo ting le in sei che diu hi en ani na mi won Mary het dan sui pi ham church ki hil dung zuya Mary chui ta banga het wa Mary in nam tin chitin phat the bu eti ai lo le tu ne ka do num chu i pi ham Mary hi phat the bu mi nu zo hiya ai lo le Mary hi phat the chang nu zo hi dem chi chu he tu ne ka do num chu ai chu thil khat ong mi phat the kun na hi na le phat the chang mi na hi na hin difference ki hi na lin ta nei tu ne hi ya chu Mary hin mi lo si phat the abu ham ai lo le Mary zo ai phat the chang nu ti ham Bible ni ve he ti lu pung khat chang som li le get na chu ni ti na sei mi zo sin an nom no ai ti ding o hi ati Mary na sei ji ya si Bible dung zo ai phat ke chai vet na hi le Mary ki ti nu hi phat the bu nu zo hi lovin Mary ki ti hi phat the chang nu zo hi ti Bible ki chi ta sei ai chu pi ya chi ki hil na ham ai chu mi tam tan tu la hi Mary hi wana uma palal to na anga Jesu Krista ta banga uma itaw ti ngai le Jesu Kristan itaw na asan te kit na Mary ko ma taw mas ale hin Mary na cha pa azolung dam the ti ta bang ki hil na tam ta me tu lai Christian la ya chu Mary ko mai taw ma sat ding ama le Mary phat thei bu ding Jesu Kristan itaw na san ni ta khil na tam ta me ai la tu na ka sei nom chu
Mary hi phat thei bu hi po in ipakai Jesu Christa zo hin phat thei bu in ipakai Jesu Christa zo hi nam tin chitin phat thei bu nu zo bu pa zo chu hi Bible hi tin say Ephesus bung khat sang thum nai tin say ipakai Jesu Christa pa le pathin wa chui jin han ama ei ho hagau phat thei na tin tangin Christa a van ho a phat thei ei chanui ati aman ei ho hagau phat thei na tin tangin Christa a van ho a phat thei ei chanui ati Mary chun van ho a phat thei ei chanui ti po in Christa chun phat thei ei chanu ve ati Estonia Christian kihil na dung zia concept kinai Mary in phat thei ei bu ding hi tia lunggel kinai pa hi Mary het hil na Mary chanchin het hil na to hong ki man ai in ya chu Bible thil to hong ki kal na khat chu phat thei chan naw chu Mary a kon hi po in Jesus Christ a kon he ti chu Bible na sai phat thei pathin phat thei chan thei na chan bo in naw hi Mary wang hi po in Jesus Christ a wang bo se chu chule veleu chun Mary the mother of God tia ni khil na wa hin ni tam tan Jesus Christ nu mo mong dan Mary khil na chon se ain la Bible phatage chan veleu hen Bible in Jesus Christ hin Mary hi henu o henu tia akau kha na ki mulo he Bible a he ai chu a reason tam da Bible an in mo chin liu hongom di ne chi choni na to athum na choi pisik athum na mi honi piti het kit mam Mary hi thil zo si hetu all knowing being tia mi tam tan Mary het a chu het kit hi thil zo si he chu pathin bo he Bible in Yasum Mary in thilo se het mo hinam ti chu athum na ne dong hi tivin luk buni chaw som thum le thum na hin ga ve tv Mary thilo se het no ham Bible in piti sem chin naw sen chan ding dol thu ki sei chu anu le pan ki dang asal he hlone ati naw sen chung chang Jesus Christ hum pin ding dol thu a thu ki sei zo si hi Mary le Joseph in ki dang asal he hlone ti tuina Mary in thilo se hen lang le ki dang asal lo de chi ya chu mi a hi na pa chu lai chung ki lang he mi tam tan superhuman being divine beings perfect human being dan ngai tuhan lang hi jong le ho theilu dan in Mary hi ngai tuhan lang hi jong le Mary hi nang la kai tum nga i ma jo si he hi poi mi him ta ba lung dan nei hi ti su Bible ki chi ta se i phe ma lung dan pi chu van til ong ki la ama sat apa na a pin ning thung se apa na Calvary cross a Jesus Christa hong ki khat be chan nei nge hi Jesus Christa chung ai pithil su am ti Mary lung dan na sta nei jing ai su thu tam ta he thim lo he Pentecost ni san ya Mary in ima cha het thim lo he aban Bible sang ga bat be kit lo hen Mary hin ima zo si het lo dan mihim ta bo mihim a hi na phon do na chu Mary hin zon bung ni chang lin ai ten sei kin in chun Jesu na za a nu mei ei ni i kinumam ati Jesu anu ko ma chu kanan khwa kanan gulwa na chu Jesus Christ anu hung khai chi Jesus Christ ministry ke patna in aban tal amania first miracle ani bol naman chu hi hilai mo na hin Mary in Jesus Christ ko ma leng pi tui om ta poi mi pi don ding ati Jesus ai adon bun in asa numei nang le ke I kinumam ati ipija Jesus ni chai disrespect manner tabang nan ni hai Mary no khai dem even na ile zana nei lo to kilo ain la chi Bible compulsion hi hi English pawa madam kiti tabang he numei kiti hi ei pawa numei nang le ke pi kinom na he nu ti lo be na he nu nang le ke kin pi ma ti po in he nu ta ko kha lo Jesu na nu hi numei te ko hi izipia nang le ke ikin ompoi is ipija chi choni sei ham aje chu Jesu Christ lungthima akonum pen chi piam kapi na pat in kum som thum zen hi nang le Joseph khut nu ya dan thupi nit pumin nu le pa za na nei tan kani bolin he su tua hi pathin thau nu ka hi ta in baptize kalazang kachang zo ta in hagau thi ngau konin kana to ding phat ka ha ta in hen tua ke patna hi nang sol nang in nei sol ding hi ta po in wana am kapalung lampa sa ka bol zo ding hi tai tia Jesus Christ anu ko ma cha sei na zoi he sun kang in anu a ko na aki hin dal na pen zo ain va sa pan dan he ai le luk bung ni chang som li liget na chui pitiket am chin amu phat honin alung dang liu honin
chuin anun aza chapa ipibola nei hi tibol ham veta na pa le ke man nung dang ta in ko hol hane ati chuin aman aza ipibola nei hol han ham ke ma ka pa in sung kina ding mong ka hin het han lo ham ta jesu na nu don bo ne ani lai ho in sunga wa manga chna ya cha phati ke chai va na hi le Mary le Joseph giti hin Jesu Christa chan chin chungai a het lo tam tam a hul do zo hon lo ding tam ta thilo me ya chu Mary hi im zo si he a hi po in nang le ke banga mi him banga nang le ke mi him hi na ma lung dan na nei jing mi hi ma hi pathin a hi poi ti chu lai Bible chang ki chi ta phot chin chu ai le four dogmas dung zuya ki hil na ali na pen chu phem ti ken ai le Mary hi chon sit na nei lo immaculate conception kiti pen hi tu lai Christian tam tan achi pi khat chu hi adi sana RCC Roman Catholic Church in hil pen khat chu hi nei Mary hi chon sit na nei lo ti Mary chon sit na nei na lo dinga chu anu ahong pin na nuang chu chon sit na nei lo hi ding hi ja chung khang ding chon sit na to ki mat khalo ding chu chi a chu Jesu Christ hong ping kha hi tia ki hil na pen chu Christian theology la tu lai hong chi lut khai ai la Bible in pi sayam ai chu ise ma sat dung zuin Mary hi mi him mo hi ti Bible ki chi tan phot chin an hi le Mary ong chu chon sit na nei a hi nga hi chon sit na nei mi him a hi ti chu kilang a hi e chu Bible in pi saya rom bung thum chang som ni le thum 19 sei mi zo si a chon sia hi dai chule pathin lo pi na changla la hi ta ve ati an la mi khat se chon sit na nei lo hi ti Bible hi chu ei hu him pu ipakai Jesu Christa hi ati hi First Peter bung ni chang som ni khat som ni lina chu kimu na hi chiting a chi ko ni hi ve na ho zala aman he su gan the thu hen na ho dinga vet tu a zui dinga a koi za ada la hi ama chu a chon sipoi a kam sunga jong du hal hep la na kimulo hi ati Jesu Christa bo se hi chon sit na nei lo hi ti Bible na se Mary wang chu mi hi ma hong ping hi zin ei ho banga mi him chon sia hong ping hi ama jong chun hu hing pu ngai chan hi nang la kei banga chu Bible in ata lang khat chui chong le luk bung khat chang som ni le se gi na velo he Mary chu chon sit na nei lo via a hi ai le hu hing pu ngai chat lo di an la Bible chang Mary jong hu hing pu ngai cha e ti chu a phot chi ni luk bung khat chang som ni le se gi na ka la gao jong ei hu hinga pathina a ke pa be se jinge ati ka gao jong ei hu hinga ipia ko na hu igna ngai chan Mary chon sit na nei lo hi ai le chon sit na nei mi ma hi zin Mary jong hu hina ngai chan ye chu pakai Jesu Christa hu ing pung pin chu chon sit ye lat do dinga hong he ti chon sit na nei lo chin ipia ko na lat do na ngai chan ham Bible nu zia chu a solution lo he ko hi jong le if a pa na hong ping do mi him ki ti po si nu me helang pasali jong le chon si sa hong ping ha in ya chu hu ing pung ngai chan he ti chu Bible chun ata lang in he Hebrew bung li chang so mga som le gum na chan sei be aje chu I hat mo now ei het pi a ei thu pi pha lo thiam pu chung nung ne ya hi po ve ei banga imalam zo sia lep na le patip na tu kha a thu kha a hi zinga zong chon sit na nei lo hil zo inei zu a hi je chun happy nai chan theina ding le hu inge kom wa hu na lung sit na imu theina dingon ha kat ta in lung sit na lal to chu nai zo hi te ati ya chu Bible chang nu yai mu bang chu Jesu Christa ti lo koi madang ko ma taw na ding ingai cha po ve di Bible ki chi tai mas ei ko mu sa oi ai chu lal to na ang sung Christa lal to na ang sung hi ngam pil zang kia e hon izu diu dol chu hi Mary kom zu na taw na man ding ati po in Mary chu chon sit na nei lo in Mary ko ma ga taw mas na Mary ga khuluma Mary in Jesu Christa chu intercessor abor kina ei hoding ngai dam ei thom pi theidu tia gin chat na pen chu Bible a hil na am khalo he pathin le mi ke ka palai se chu koi madang ngai chat nam point Jesu Christa bo se he ti chu Bible ngi chi ta si ya chu Christian theology ai jabang ta sanna Mary chung changa ta sanna di lo kini ho hi Mary din mun het thim lo na ji hi anga na chu ipi ham ka do num chu Mary hi pathin hi ham le Mary hi pathina hi dem is Mary a divine being hi chu hi an la Mary hi divine being hi po in
me thiu bung som le thum chang som nga le li na hin a context phatik e ta imat tu ai le Mary hi pathin hi poi ti phatik e cha mu thei chuin aman gam lama ahongin mi ho chu a ki khop nau in a hil ta na hi chu ti chun amon kidang asale jingon hi chi pa chi na le thil kidang bol thei na hi hoya ko na hong kon hingana atiwe ama hi thing thim bol cha pa hi lo ham anu min Miriam chule anauti min Jacob Joseph Simon chule Judah hi lo ham chule aso pinu jong hi ko mai la wa cheng hi lo ham ati vi na hi na hilai ka se be num chei pham ta le Catholic Church ki hil dung zui hin Mary hi perpetual virginity ta ki hil na om hi amai ki chen na ngai monga ki tim na nei khalo tia ki he Mary hi achu church dung zui ya church ki nu achu nun ki ti hole priest ki ti holo hi celebrate abolo hi zinei lo ding na ai chu amon ki chen zo wa zinei ki ti hi chon sit na da na la kha na lai oi ai la bible chi vat na hi le pathinin adam leif ein sim lo chun punghon in lang chi khai hon lang vanui lu dim hon in ti has bible kil na dung ja phatik e chai vat na hi le ki chen zo wa nu pa ki koi ki ti hi normal hi in chuta le phat thei chan na hi ti bible in ki chi ta se ai la hi ta bang RCC hil na dung ja chu perpetual virginity kil na chi phem ta le ki chen zo wa hi ta banga ki ti mat na nei ki ti hi chon sit ala kha jo Mary jong chu chon sit na nei lo dinga hi sap wa perpetual virginity ta ki hil na nei kha oi hi chu bible thui le point ai chu bible ki chi ta na proof in Matthew bung kha chang som ni nga chu vele han hi tai se ai wangin asu ka sin Joseph tu ti Joseph chun ki to ha pi lo hi le omine ati chu asa ta le chun hi chi bible cha he thim theinin chun ka cha pa chu kum som la nga hin ta ka in kar ka tor sa poi ka ti ai le sin pi ka sei na kum som la nga zo pa cha kar tor ki na hi sa ba chu Jesus Christa apin ta ka si chun mo Joseph chun Mary tong kha point an la Jesus apin zo apadin kitchen nei na mo nga hin khu su aman pi he ti chu bible akilang ai hiya chu azwa bible chang siu Matthew bung som thum le thum chang som nga le linang chu mi hon Jesus Christ thuil chu kidang sawin hoya ko na hong kuram ti chu het lo he kidang saw hiya chu ipi a background a khulovin amai thing thim bol chapa au te jong hi chu tabang anu jong Miriam te he noi ipi ja chu se ham a thuil dan le ain sung hung kun na pen chu ki hi sa re oi ain sung chu mi him in sung mo mo in pathin in sung hi lo oi ni mor nang le ke in sung tabang hiya chu Jesus thuil wang choi le pathin thu mo mo hi ki dang sa na hiya chu Mary ki ti hi pathin hi po in mim a hi na pa chu ki chi ta mu thi ai le Mary hi ho thei mong ham agup na Mary ho thei mong hi dem bible chin pi se ya Matthew bung ni chang som khat chin amo in sunga alu nun a hi le naw sen chu anu Miriam to amu tha vin a hi le abo khumin ama chu chi be bu ta vin a hi koi se ha chi solama ko na asi le khathim ho sa sei na he Suin athil bom jo sulawin ke pamanin sana bego murd ama cha pitawin he Mary chu ho lo he choloi jong hin Mary anu chu abo khu povin abo khu chu ko hemi tai le now sen Jesus Christa jo chu he now sen Jesus Christa chu abo khu mai he chu Mary ho kiti hi Bible tom ki kal he ai chu Bible ki chi tan sein vana vantil hen lang aban ta le mi han lang ipi jong le pathin tailo koi masana bo khup lo de ti vantil ho kisan bo khup jong hi Bible chon sit na he ti ya chu Mary bo khup ki ti iti chon sit na hi da ding ham ai chu mai pathin hi point mi mai hi nang le ke bonga mi mai super human being hi po in aban ta le extraordinary human beings on hi po in divine beings on hi po in Mary ki ti nang le ke bonga thu bu ne ya thisan ne ya nu mai hi na nei mi hi bo he chu ki chi ta ki lang he ya chu Mary hi ho the hi poi Mary khrum the hi poi as a Bible in pisiam Exodus bung som ni chang thum na sen ke ma te lo pathin nang nei lo de te Bible Ten Commandment number 1 aban Ten Commandment number 2 nai pi se kinam tui nui han lei nui han lang khoi lai hi dong le milim sim thu ang sung ki ti mo mong na bo khup lo de te Bible hian stu ni a hi church rituals da nai lo Mary ang sunga bo khup kiti hi idolatrism kiti khat hong ke bang he ya chu chi Bible to ki kal chu hong he ya chu chi ta bang hi Christianity ata sana ain ka na pen hi
Bible in apom the hi po ne a chaina question asagina ka do am chi pi ham Mary ko ma taw na man the hi dem hau the ham taw the ham aban ta le Mary hi pathin ham ti chu ni do he to hi a chaina pe na chu Mary ko ma taw na man the hi dem Bible in piti se ya Bible say masangin Mary ko ma taw na man Mary ko ma tawa aman i hin khutua aman i taw na sana phathe in bu ding tia concept ki nei theology ki hil na pen hi Bible ki hil na to ong ki kalai Bible pi sayam Bible ka sim masangin lahin thil khat omin thil su khat omin 1999 June date 7 Poland gama Shrines of Mary kiti temple muna chun Pope John Paul to kiti pain taw na ni mong in hitin se Mary ko mai taw na Hail, O daughters of God the Father. Hail, O Mother, the sons of God. Hail, O bride of the Holy Spirit, temple of the most holy Trinity. Ati. Ataw na su patike chai nai le pa pathin le cha pa pathin lagaw thing pathin hin. Mary hi salkal aborda na kilang hi. Yes, Mary hi between the thrones of God am dan am hi kilang hi. Yes, patike chai banal Mary ko ma taw ta taw hi. Yes, hi Bible support hinam, biblical support hinam. Matthew bung gup chang gup na sein nang wang na taw ting le nain sung dan alut in lang chule kot khain gu thimam na pa hi nga tawin koi ko ma taw di tiam na pa hi nga tawin chuting gu thimam mo na pan nang ma na sa ding hi chule chidang nam dang tie bangin na sei sa biar sei kin hi in hi chi Mary ko ma taw na hot ong kilang hi Mary ko ma taw ho azat sa na taw na azat sei ho adi da RCC church la thilbol patike chai ala sei sa ver repeat ti hitam ta am hi hijla yung Bible ahin ko tam ta am hi izenam til amon thu tam ta seu chu za phan te tin ngai tu ni hi chun amo ta bongin taw hi on izenam na thum ma sang na dei na ngai zo siu vanam na pawin henai ti itaw ti le Mary het ma sa ngai po sopi Bible in a het ma sat pen chu pathina heti itaw nau he masal itaw nau dong masa chu pathina hi ati Bible ya chu episia sei sa verse ki to ya korong kun ham tale pagans origin sai chi milimo ho chona tong kilang hi aya chu piham milimo ho sa khu dang ho hin akil nau chu piham tale pathin ko ma hi ipen lu la thui verse ting ai le pathini angai nom che che le pathini aza chin che cha kilanga kil e hijta bang chu Babylonian ho mythology, goddess mythology tu sima ko na tam ong ki panai. Yes, Babylon goddess mythology la ki hilnat hom min thang loi ho chi piam tia le. Kus le nimro chung chang he ni he ni. Kus le nimro chung chang hi Bible a jong mu thai tham khat omin aditial tan mang Bible sei pon an a background pin. Kus ki ti pa hin Semiramis ki ti nu hi jin apuin cha khat hengin. Hi se cha pa chu nimro he ti Bible. Hi chi nimro chu Bible ai het bangwa gamleng hat pen pa chun hi na hi ai le cham kha chun kus so hong thita in kus hong thi phanin acha pa nimro chun aji kus jinu chu anu chu an ki chen pe kin ai le anu chu an ki chen pe ki pha chun cham kha chun nimro thikit ta nei le Semiramis in naw ki dang ta hin bop tai hi chi naw in bop chun mi la azum de pha chun Semiramis chun thil khat zo thu hin de la min Nisa haguya konin kazipan nimro cho hongin he chun ama kona naw ka me aniti he chun naw sen ong ping tamus hong ping his tamus ong ping na pa chu Nisa pathin ho na song ki pane cha chu ya chu Nisa pathin pen chu hilai pa chu Nisa pathin hi hichi tu sim hichi background pan ai Nisa ho kiti hong ki pane ya chu Semiramis kiti chu acha te chu pathin Nisa pathin ong tai Semiramis kiti no hi goddess hung kiti panai ti chu Babylon te thil dung ya ta sanna goddess ta sanna chongi ai le Babylon te ki hilna dung ang chu pathino dang ta sanna khanum ki Easter ki jong ta sanna ne ki ni hi chi Easter holoi chun abanta le Egypt Greek ten jong pathino ta san khan nevin Aphrodite kiti pathino ta san khan ne ki ni goddess na pathin pailo pathino kiti goddess ta sanna ne ki ni amandal Egyptian ho gama jong pathinu ti ta asna tam an nekit win hisui khwam tale Horus kiti pathinu goddess Horus goddess kiti tam tan ta tam ta me pathin tam ta ne hichi pagan solo in
ain la pathin no ga het theology to ga se ho chui hi is the banga chu ahung chalin ho ki ti ong chalin hi is the banga concept chu iphem ta le hi the bang goddess concept the goddess mythology concept ki ti pen hi ahung chi a to Christian gam sung ain ka khai ai chu Christian ma sa pen dark ages ki tilaya Christian ta ani do pen chu Rome te ni oi Jesus Christa hen be tiang Rome te ni oi ya chu amola jong hi chi kil na ahung lut kha hi chi pagan soloi chu Rome Christianity ahung lut kha wa Catholic Church hi lai kon la chu tam ta hung ki phu do tam ta mi ya chu hi chi Catholic Church in pagan's origin pagan's tradition pagan's church ritual kiti tam ta ho hi Christianize in bol wa in la lu khawe ya tu nya Mary lim ki sim hoi koi ham ipisi ang ki simam hi chalanga pagan's tradition lungthima anei na pau chu ain bop khawa ya chu tu lai church dunga tua ISTV dunga I background nung wa mo hi cho ta bang lim tam tai tu lai Christian tam ta en GP khai ain la Bible in do not thou shalt bow down before the thou shalt not bow down before the image ati yes tunya image hat zabol Jesus Christa lim zabol alim minim sim thu kiti ho zo si pagan's origin hi ti sei nu pagan's origin kiti hi Bible to akimat na khat sa om ngei lo he ya chu Bible to ki kal in ya chu Christmas message san ching nu jia hi chi hi het thiam wa pha he ya chu Christian tam ta la hi chi hi het thiam lo om gam hi ta ne ya chu ka sei bangin Mary hi min than sa jing ding Mary dop sang jing ding anup jebin pop holoin Catholic priest holoi abandal pop hol akhang ka hum holoin Mary dop sang jing 4 dogmas kiti so in put the oven the mother of God kiti abantale perpetual virginity kiti abantale immaculate conception kiti abantale assumptions of Mary van omtai kiti hi so ta bang tam ta hi 4 dogmas in put do chi tu chang ya chi jing ai le Mary van am ta bam tu hi as amo 4 dogmas dung jia assumptions of Mary vana Mary kihil na dung jia chu tuai Mary vana ma hi le vana hi Trinity ki usi emhilowa quartets being tina hi vana hi he chu Bible thul tong ki kalai vana chun pa pathin lagaw thing pathiu me the Bible ai le Mary dong chu to vana mai le quartets being ti tina hi vana hi he chu Bible thul ki kalai he chun kino chalin Bible ga ve ti ven Mary ho yam ham Bible in Mary hi akimin pha nu kha pen ex bung kha chang som le lina hi Mary akimin pha nu kha pen hi hit Pentecost lun kuna Jesus Christ lagaw thing atip na anga na ding hunglun ni khwa chu Mary le seiju ho hi ataw ho me ti ex bung kha chang som le lina hitio chang si chu nu me phep to Jesus nu Miriam to asopite to lung khat ta in gun su tan ataw jom jing ve ti Bible in hi chi Mary kimin pha na nu kha pen chu hi ya chu ipitiam hilai phate ke chai bala le duai asopite chang si to Mary kinung khat ta taw ve ti ain la Jesus Christa leis anum lai chu asopite to Jesus Christa ni ki tu lo he chai Bible chang mu thei kha amen Matthew bung som le ni chang som li gup som li sigina aman mi pi la thu sein hi pet ta chun veven anu le asopiten ama bo nu ama ho nu me a holun in po adingun a he chu in mi khane aza ve na nu le na sopite nang ma ho nu min holi in po ading ve ati ain la aman achuti sei pa cha don bunin koiham kanu koiham ko sopi ya Jesus Christ ni doi chuin asei yute akhut aza akhubin vevin hiti ho hi kanu le ka sopite hi ve izenam tile vana ka palung lama chon pa ta chu ka sopi pale ka sopinu chule kanu a hi ati Bible ya sopite tu ni a hi Mary hi Jesus Christ anu hi ti Bible thul tong ki kal thei tu la Catholic Church si dung zui a hi Christian tam ta hi chi concept hi pu vai le Bible a Jesus Christ tu sei zo si to Mary chung chang ki kal gam di ya chu Bible ki kal to chi lo di ya chu Bible in pi siam Jesus in kanu ko hamati kapalung lambol ho bo chu ka sopi le kanu te te tu ne ai pathinung lambol hi athu pi pe ni esa pathinung lama chon dingin ki kholi ti ve ai le Mary hoyam hitam Mary hoyam tam tu a hi Jesus Christa Calvary cross a ki khat be chun Jesus in Mary hin ve in ven numei na chapa ven atia zon cho ko da ni abanin Jesus Christa in zon ko ma sai kin ven nanuhi ati kin ya chu chizo aban ji simbe kin ai le zon bung som ko na in
zonin je anu cho ke pui phein aina om pi in chiapa achu Mary khunung kin ki za phatalo aina Mary wang athi in hoilai ki vuham ti wan chu history ki bu ke he zo pon hi ya chu Mary hi thi a in Mary thi a le wana ham to a hi mi thi chu wana kal ngei mo ham Bible in pi siam tenil bung som ni chang ni na chu ting le mi hem tam ta lei vui la ki jam sa chung tho vun tin abong chu tun so hin kim lo chang wa abang ma chu tun so ya ki zum su ding le vet sit a hung tho do di he ti mi thi ki ti van akal nai po in mi thi ki ti hi mei di long zu nai po in mi thi ki ti han am he ti Bible hi a chu Jesus Christ ne tho do di he ti zo bung som si chang som tum na han hi mi thi in he ati hi a chu la na mo zo si chui pitiam first Corinthians bung som langa chang som ni le ni adama mi thi zo si chu adama mi isenam til adama mi zo si thi banga chu Krista a mi zo si hin sa am kit ding he ti ya chu Mary jong zo til hin sa am kit ding he zon bung som li chang gop ke hi lam pi thu ta chu le hin na chu ka hi ke a chi lo chu koi ma pa ko ma thung poi Mary chu hin na lam pi po in ba kai Jesus Krista bo chu thu ta le hin na lam pi chu he ti he Bible in FCC bung ni chang som get is e ham ti le ama wa nga chu e ho iloi na wa la gao khna pa anga umna inei theu ti Mary zi a pa anga umnai nei theu po in pa kai Jesus Krista zi a umnai nei theu hi a chain na ka sainom chu Hebrew bung segi chang som ni langa hi hi chun ama wa nga pathin kom nai lut te ho chu tau pi dinga ama hing jing a hi ja chu amo chu hu hinga chamkim su hi tai ati Mary zi ati po in Jesus Krista zi a hu hinga chamkim su a chu le Jesus Kristan e ho e tau pi hi ati yeson tu na hi concept hi ta bang kil na hi Bible thu to ki kal lo chi lo a pathin thu ni pi se ham Jesus Krista wang se a tau ding le Jesus Krista chu holding lom Jesus Krista ang sunga bo khop ding lom Jesus Krista chu phat thei bu nam tin chitin phat thei bu mi tio he a Mary chunga ta san di lo ine ho zo si tu na pat pe manga I Christian ko ai ta san naw su pi thing dingin pakai minin ikitim nom ve pathim bon chang phat thei bu pi tawan